Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Kikuyu Star TV kore tugikiugaga niku kwa njata ya ruri tugithie na mbere ri ni ati ngemi ni ithano cia kahinde agikorwo ngiaririria mamu wa Maina kana the trending boy Maina gudirikania ati kamwana gaka hani kamwana karia gagikorwo gagikiendia nguo kana gagikiendia nguo kuria thoko-ini ya Kinungi na thutha ucio ni gagikorwo gagiteithiririo ni Anita Alex o hamwe na Akenya aria magikorwo magicenjia maisha ma kamwana gaka o hamwe na family yako riu ri mundu uguto Karangu wa muraya ni akerekereirie ndeto ya gikeno hari agikiugite atiriri ati mamu wa kamwana gaka ni akirikite gwikorwo agitanahirwo na kana gaka Karangu wa muraya agipostire ndeto no ya gikeno hari page-ini yake ya Facebook agikiuga atiriri congratulations mama Maina and your family for the gift of a baby boy that God has gifted you this morning. May baby Peter Karangu grow to be a blessing to your family and the whole world. Nidakena ni guciarwo riu raha premium kafagara na website ya Hanan Products ni ngurehe koge na makai mere Anita Alex panga twende tukakunywe chai kogo mundu uguto Karangu wa muraya ni agikirikite gwikorwo agitumite ndumiriri ya congratulations kuri mama Maina na riu ndeto iria igikenetie Akenya aingi muno ni kuona ati kana gaka mamu wa Maina agikorwo agika name after Karangu wa muraya haria agigeta Peter Karangu kuma guku kwa Kikuyu Star TV tugaituma congratulations citu kuri mama Maina na tugagikiuga atiriri baby Peter Karangu gagikioge na makai mothe meri gina kaida kagiri reke tuonane.